tugambire oku omuntu abasa kumanya ngu egi wine ni nungi kandi ni bintu kye byasemeye kukora wine nungi obuyonzo bwa famu na no mu winery byona wine egi nikyenda ngu ebe ryenyonjo munonga kugira ngo abantu bagikunde noreba twamara kugiteka twamara kuginyuka nitugiteka ebira kugira ngo bacteria zona izirabe zirimu zife zamara kufa nobo ugize bucket zawe nungikezi ziri smart zoza namizi gari kosa wine wajiha mahega ugende nuteka muri buri bucket utafundikiraho wamara kufundikira wine negaga ujati so nureke banze yahora yamara kuhora ubone kugifundikira eri smart tekayenda burofa batari kubiha ngo wine yaza makarofa kona nefa wine tiri kwitiriza burofa yiyonka neyanga so tukajijwanga n'uburofa ekipo yine kuba ziri clean zori kutera amabantu edankare zituri kukozesa no kuzigura nituzigura Kenya zitaka koziseo nibe takafundikira ekipa yona ecupa nituzigura Kigali mu town hakuba nibabine ecupa zogize zibonire kandi ni wamara wazisa kuno uteka mizi abantu zisamizi gatekere ushubozo gisane sabuni yago liquid soap kugira ngo yahita germs zona ziri ku basa kwita wine yawe munyute nakora wine yana gikorera inkeri nyingi konka wine ri smart teraze kugira ngo abantu yino kuyabaha effect yona ejo ni wine bonire mwenu nayo nenda ngo uba eshabiri nina uri kugirebuza utakaruga factory akubane basakusa ekurenge ara abantu bakasoma bari kukunda ka wine kari mu sweet kari muna kari kushari iwagira ngo wine ne ya 2 weeks ninga 3 months utajimunitaringe no ushanga umwe yakurengire kandi wagitwara mu market ushanga utaguze okay so aho nito tuka tukore kintu kirungi kugira ngo twazo mu market utunge ka profit ni burebo ko wayibisa nko muhingi ku rugaro rengo rwawe utaguma hasi tugambira kintu cha bookkeeping okwo kubale bitabo byawe kubasa kumanya entasya enshohoza wine nkozirentia na tamwezi ni ya mwezi no bikorota cha bookkeeping ukundi kubikora ni ngenda ndeba capital yindi kuteka mu wine ndetse ebitoki binatema nimbibarire sete manyangu ebitoki bishimire sete ziti mbito mu shande ngibarire sete namara kugibarire sete ndebe sete zenku ninga ebinte biri kwenda kugikora kwika process yo kuba wine nkwate sete z'abakozi kwate sete z'amacupa ne dankara na stickers hati nzahura ndeba profit yindi kugira ki yindi kutunga manya ngo ningoba ninga nimfegwa so aho nanyi kindetera gukora nyino muhimbo tugambire income yawe ni ingana ki notasi sente ziri kwingana ki wogurize wine yawe season eri nungi ecupa no giguzota so wine yitu eri cheap teri kusera especially ntuzitwara byaro no mutawe namwe tutamu
akacupa nitukaguza 10 uri kuba nk'aba dipo turi kusupplyinga tubaguza kure tujibaguze mitware 2 mbwenu nko kwezi naguza kure 10 hati aho cereka ngo nakwateza abakozi nkazahura nanyonyesha shwire nyihireho ezinsho wizo mu umukorejo wine korojo wine mwenu shanga niko taize ki miliyoni 15 okwezi market yaberiho hatine kintu kintira mutwe ndi gukora buri izobo kwezi ntari kosha kugira ngo naba ndi serious kutera ekibanza kumukamwero go kwezi mwenu ntanyamire ntireho mutima turiyo twendera program abarukureba TV na munonga barukora wine batahibawe ni manyu mcyara rubihayo ariyo nakureba nabandi nibakora wine abagara wine kuruga bushenyi abavale wine nabandi no bahereza bahabuziki ekintu kibasemeye kukwegaho egeshaha abakozi ba wine no babuzi bundi kubahereza nimbagira nti wazo mu business ukagitandika ugero kugumisiriza wagero kugumisiriza no mu businguzi wanatura program yitwa basa kuganira n'umwami Bruce ari kushomesa ebintu ebyo obumwari kubikora twareba ngo nabasa kuhinga ebitoke akole mu wine nekintu kikuru munonga ecyoshe mufuteka hamani ukamanya ngo nyencha kale noba no cyetaga no tekwa kurebeka ngo wakora value addition hinge kitoke kaguze kitoke cyonka ubase gukora muri kindi kintu nyencha kale ecyo wakubasa kutunga mu entasia twareba ngo nabasa gukora wine na alisana nete nebini ko kumwabireba kurwo muri bugamba oguno mwanya ogutarukukanya kugira ngo wasa gukorerayo business yekikankechi akwa nturangu bine challenges nyingi nkabarisa na nabahinji nkana basa kugezaho kandi akabasa kutunga market y'ebintu ebi ntubantu tuganiya nabantu nkaba omu program obuhinji no bulisa kandi turi kubasa kubagira ekintu kitwabasa okubegaho orwa kabiri orukwija tuza kubantu tunga ondijo muntu na wabase kugira ekintu kiyayega kandi akabasa kuchitwegisa nitwa TV tukabasa kulala twagira okutwabasa kuchekora nibanyeta Edmond principal farmer omtebekanisa wa program tubalebe orwa kabiri orukwija mukama bandindire bye bye.